Koliko je ura? Lekcija 5. Vaja della mojstra. Koliko je ura? Pol 12. Koliko je ura? Trinajst minut čez pol petih. Koliko je ura? Četrt na 3. Koliko je ura? Deset minut čez 6. Koliko je ura? Četrt na 11. Koliko je ura? Minuta do pol šestih. Koliko je ura? Ura je 11. Koliko je ura? Tri četrt na 8. Koliko je ura? Pet minut do 8. Koliko je ura, be? Minuta do 7. Be! Koliko je ura? Devet. Koliko je ura? Tri četrt na 11. Koliko je ura? Pol šestih. Koliko je ura? Pet minut čez 7. Koliko je ura? Štiri. Koliko je ura? Pol 10. Koliko je ura? Sedem minut do pol 9. Koliko je ura? Osem minut čez 3. Koliko je ura? Štirinajst minut čez 9.
Koliko je ura? Tri četrt na pet. Koliko je ura? Četrt na dve. Koliko je ura? Štirinajst minut do pol treh. Koliko je ura? Dve. Koliko je ura? Deset minut čez pol enih. Koliko je ura? Pol dveh. Koliko je ura? Dvanajst minut čez pol dveh. Koliko je ura? Deset minut do dvanajstih. Koliko je ura? Dve minuti do pol devetih. Koliko je ura? Ena. Koliko je ura? Devet minut do pol dveh. Koliko je ura? Tri četrt na štiri. Koliko je ura? Šest minut čez pet. Koliko je ura? Pol petih. Koliko je ura? Štirinajst minut čez pol štirih. Koliko je ura? Četrt na šest. Koliko je ura? Tri minute do pol petih. Koliko je ura? Četrt na osem. Koliko je ura? Štiri minute do enajstih. Koliko je ura?
3/4. Koliko je ura? Minuta čez 10. Bravo! Odlično ti gre! Če si na vsa vprašanja odgovoril pravilno, je pravi čas, da starše prosiš, da ti kupijo uro.